zaštitnih arheoloških iskopavanja koje su sprovedena u Maloj Kopašnici prethodila su izgradnji autoputa. Pronađena je nekropola sa spaljenim i skeletom sahranjenim pokojnicima, deo naselja, centar u kome su se proizvodili predmeti od keramike i deo puta. Tokom tih istraživanja koje su u više kampanja otkriven je veliki broj predmeta od metala, od keramike, kosti i kamena. Sav taj materijal je prenet u naš muzej i nakon više projekata u kojima je taj materijal konzerviran, restauriran, muzeološki obrađen i zaštićen, sa zadovoljstvom mogu da najavim da smo sada u prilici da veliki broj tih predmeta prezentujemo javnosti na izložbi koja je planirana za sledeću godinu tokom proleća. Na taj način bismo zapravo obeležili i godinu arheologije kako je označena 2025. godina u našoj zemlji. Arheološki odsek Narodnog muzeja u Leskovcu krajem godine finalizuje projekat Arheološka nalazišta na teritoriji opštine Crna Trava. U pitanju je jedna monografija o prvim arheološkim istraživanjima na ovoj teritoriji. Crna Trava je opština Jablaničkog okruga koja nije do sada arheološki istraživana. Mi smo prošle godine to uradili i sada publikujemo te rezultate, tako da je to u pitanju jedan vrlo interesantan projekat koji finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Posle toga, sledeće godine imamo u pitanju jedan međunarodni projekat, međunarodna monografija o lokalitetu Sednjarička čuka, u pitanju jedan neolitski lokalitet iz mlađe kamenog doba koji je star negde i preko 8000 godina. U pitanju lokalitet koji sadrži tragove naseljavanja i iz kamenog doba i iz metalnih doba, tako da je nešto što je vrlo interesantno. Pored toga, u pitanju je knjiga koju će raditi stručnjaci iz Austrijskog arheološkog instituta u Beču, Arheološkog instituta u Beogradu i Narodnog muzeja u Leskovcu. Takođe, u drugoj polovini naredne godine planira se otvaranje novog segmenta stalne postavke koji će biti posvećen istom lokalitetu Sednjarička čuka i segmentima lokaliteta koji su iz ranog neolita. U pitanju je starčevačka kultura koja je prethodila dimčarskoj kulturi i period bronzanog doba gde imamo ostatke kuća i starčevačkog tog perioda imamo isto ostatke kuće i stambene arhitekture. Tako da će biti jedna vrlo lepa nova postavka, a osim toga jedan segment te nove vitrine, nove postavke biće posvećen i nalazima iz starije kamenog doba. Prvi put do sada, da kažem, u istoriji Leskovskog muzeja imaćemo predmete iz paleolita, starije kamenog doba, čije se starost procenjuje negde oko 250.000 godina pre naše.